expository sermon is not one of many. Le whapese se koenga la unga lea o e filfilia mai si. Ya uia, this must be the only way e la unga tuspa ia. Well, people in the church don't need my experience, don't need my opinions, don't need my insights. O le mea la ni de la ko, o le a le mea la fe me kuspa ia. Se kauanga mai le kala le kusele afare ku. Yes. Fa makala uma me ia. Ngā konga. The exegesis na nga. Yes. But the problem is, o whawhika oranga, e vulnerable lai le kālesia. Ia o onga defenseless ai tātou. O le inga kala, so se mea lawa e sau, o whaingo whingka lia. E se whakita ubi la pea whapea. E le la aunga ina, le whai la aunga, le ko ai ngā la. Whatara whatu. Nei hawhia Filitino Kristo. Maha lore soifo maua, maha lore langi e mama. Ia, ia le li whaftai le tua ilo na meano whareola. Whaifu i un tātou wheirua ile nei. A fiafi. E whasoa ilo na fionga ola. Ia e ala fo i nula nei por kalame o tātou ia. Tala noa, a reuso. Ia, maha lore soifo basta. Maha lore soifo ala sunga. Ia fiafi. Ia, tātou le a tā. Anga ia tu lo de tama tau. Ia. Mas foi lente ani oli. Ka karu o me ka u. Anga es o ngā loi ha ua. Ia, salo le nei vai aso la ka ki kilo. Ia, me fo ka ulangu. Ia. Pi mai ai ka vai fo nga kula ngau. Wow, wa whaarongo so o lava le. Whaapunga le ka o le expository sermon, ia po le expository me o preaching, o le hale winga o leo. Well, expository sermon, pas e wa pe o le tu ai ngā launga ngā le tere ngā whai e tātou, le launga ia o tātou e kālesia. Ia, e tere ina wha Samoa, ina pe whaingoa ina e nisi whai oso Cristiano Samoa o le launga whaamatala. Ia, o le wha Samoa, tala no le usonga i o le launga whaamatala. A pe tere ngā wha Samoa ina e nisi oso o le launga whaawhaia onga. Onga e fōringa mai, funga le e pe whaia onga lona whainga. But o le meo tu e ta o le whasa mo o le la unga whaamatala. Onga, it's more like explaining. Onga le winga i o le upu exposit, it means expound, po le explain. So, yeah, expository sermon nava ia. It's kuso le mea ngai whai, because that's really what a preacher should do. O le mea ngai whai la unga whai, ma le kale sia whai o le iloa kuspa ia, ma whamatala i le tuspa ia. E ala i le la unga le whai. So mera ngai ala inga, nga tau e taua ia, whasamo taua le expository sermon, o le la unga whamatala. O le mea ngai kaunga whai. O mea kaunga whai o le iloa, o le mea lewe me le tuspa ia. O le iloa, le winga, o le mea lewe, iloa le mea lewe me le kuspa ia, ok, o le mea lewe me le kuspa ia, iloa malona winga. Ina ia mawhai ona onga relate anga i tangata. So, e kere lako e ngā la unga peo, ngā māsangi e fo ia le whanau le atua mau, ona le atua peo le mea ngā o le topical sermon, ia o textual sermon, ia po le narrative sermon, i si ta unga ta awai. But I prefer, expository sermon is not one of many. Le whapese se ko ngā la unga lea o e filfilia mai si. This must be the only way e la unga tuspa ia. Expository sermon, whaile le exposition. So e laro, o kat kongu, because le expository sermon, o se mele ka kauanga keling.
Whangainga funga le pe a pe I mo whailaunga me yes. In that way, il ko inga whailaunga lea e atangi ai ia o le pule le atua. O le peon whaku. When you preach or prepare an outline, o lau pule lea. Ele pule oi. E pule ia kuspa ia. Mera ngai mo o mia ai e ke usiano marka ka whaikau. Ia le mea la whai mai kuspa ia. Ia e loa le mea la whai mai ai. Ia e loa lo na winga. On kam whai loa lea e wha matala I tangata. Pero watu, that way, mankua, you don't, people don't need your insights, your opinions. What they need is here. They falling mai, they want your expertise, malo eloquence, fear, pe os fela un le lei ma kele au kala ma yellow no sense of humor fongale. But that doesn't change a life. Man ko me fa ko I rather hear is a ko inga maku ai fai ka me langa la unga I expository sermon. Why? Langa la sau mai ko kuspa ia there's power there, there's authority there. La ia le pule, la ia le mana, langa fu o le paunga o le me e nga mo le luku. People in the church don't need my experience, don't need my opinions, don't need my insights. O le mea la ni de la ko, o le ale mea la fe me kuspa ia. So in expository sermon, that's o le mea ngai kupu. Not like topical sermon, you choose from here, you fe kau kuspa ia. Ai fai solo mai o mga kumea penga piki mai lea verse sau mai whaalinga kau kua I kenese. So, but in the expository sermon, you read a passage, you exegete it. Ka ulo la ia le whai o kuspa ia mao tātou pule, whawhenga ngai loa o le mea me kuspa ia. Ia ngā lue lola ia I mea ngā pewa, you need oe ia le mea ngā sus whai laonga sus whai au mo o mia le iai o mea whainga luenga, le iai o tools. Ka inga, at least you have a concordance. Tusi lea e loa I oe ia upu ma ngana o frequencies o upu mea penga occurrence, how many times ia pia I when kwaimat when fo. Ti tiloi oe I le ngangang kuspa ia le e peru ma le e lengi. Mea whapena, ole expository sermon, you have to exegete, you have to master, have a word study. That's the thing. Le upunga le ki kilo I uputa e tasi. Va ai mea la iai, va ai longa background. La. Se I koe, la sawa. Le se singo. Wa le waka wangel exegete na. Exegete ma le exposition. Na le se singo. Exesinga ole exposition mal exegete. Ja, pastor, ole exposition, ole taunu unganga o lau exegesis lenga fai. Ole exposition fo linga mai ole, o se mea fo ngale, ole whakika inga peo, ia sola sa mua pe e mangkol whainga mena kau folu. E fai, e koli mai ulu, ia kolinga ulu ngai le whapenga e whaongale lou. Kon mera ulu, kungu ulu, kusa kungu ulu e kungu lunga le umu. Ia o ngā mea o le umu e iei maa, e iei whawhie, e iei lango. Kungu la ulu a vela, ngā whafo e rola ia, whafo e la, e whaongā fulu whafo. Ia e mo mia pepe, ia lo inga i ka wanga iei markuai, iei mapopo. Ia mai uma fulai o mea ngā, mai fulai, me mga o mia ka ngoa. Ka ngoa la ngai fo e ulma ku e ko ngā ku I rola ia. Ia whai fulai ia o le sime o le au ku. Ia le au ku e mga o mia ia la au. Ia male ulu moko wonga e ku ia kama. Ia ku ia ia malu. Ia whai la mea ngai e kemi whao ngai fui. Au fo e ulu whao ngai fo. Ia ku ia e fo kemi vange e se funge ulu. Vange e se whaku ulu. Ia uma fulai ia whao ngai fulai o le suka. Ia lapa. Ia lau ngiu, ia lau ngai ma ilo, ia lau ulu, po lau whaeko. So mea umanga, ia ula ia pasapese. That's your exegesis, the tools, mea lai whao ngā. O le kau wholo la na ua vela. Ele avea uma ia fufo e, o le au kui, o pa ulu, o funge ulu,
faku ulu o le ka ngoa o lango le umu ma kuai ele ave me ngai lumai ile lau ile makai po e ave o le ma ilo le umanga langa ma ka folo le e lunga e ma ki angiu le winga la o ngai o le illustration there. Your exegesis are the tools that la fa ngai o inga ia maua like this like a fruit exposition is like a fruit po le taunu ungaranga o lau exegesis. Well, literally speaking now, when you exegete, whakaika inga, pe o le 1 Corinthians 12:13. Nang whaila o ngai o tātou baptisunga. O maima, whate inga. O le upunga iainga ile whaapālangi. In ASB, my 4 by 1 spirit, we were all baptized. So o upunga we were all baptized is Samuel upu elinge kasi. O le NIV for we were all baptized, but one Greek word and malfasa mo mai na papatisoina ai i tātou. Fia upunga kasi lua kolfa lima a kasi le upu elinge la iai. O le upu elinge la iai o le e baptistemen. Now, so e baptistemen o mea umalanga inga whakeka inga la ia karangoa loa le a whea kupea utala apas a wha pela karangoa le tense it's aorist tense pela pe o kemiku ngai ia wha pe karangoa numbers it's many numbers it's plural ia wha pe karangoa I voices it's passive voice means se mea na whai se sia ka ika ia karangoa po o aila it's mato o tātou le mea whaonga ngā ia o mea umanga ele ala kua o whai kangaka well this is his aorist tense and this is in vocative sense this is the verbal uses of the adjective, things like ele taua uma menga ele mo pulela vangai se kemi ka fa mana mangi ponja ka ko karango le fa pena because la uma sani dato ekalesia in the way I preach and teach. So that's your exegesis. Menga you look at the grammar, you look at the tenses, you look at the tense in the time, you look at the numbers you look at the background tua tala for me tua fanua but I would like the Samoan tua tala va ai le kala I kua ko me ke va ai ko le history le culture na kushere me le o ai le kuskala o ai le avenga ia who is the author, who is the recipient, what is the problem that the author is trying to solve. So those things comes together o meanga e taunu ile exposition ne ka o la e ka ku ainga la unga le o le expository sermon in that way pastor ele mafai ai oe onga ku ia au ai ki e kongu I polea la valo fia manga o tackets kangaka because you fear God you're not going to put your opinion here you search it in the original language me uma o le mea langa sau kua e mai oi kua o le mea ngai iai why o la experience le keminga ngai le onga this is how me funga le you can only do as you trained Paula wala me mfenga fai ma palai o le awala nga kulengi e ma o ingai oi so ile whainga o le onga ia ui whawhaila onga muli ka I lava se simia this the kala whea onga read and study the passage in the original language o ingai ke loa so when you read it and study the passage in the original language e ka le kusa ia translations e umma pe kulpe whang translations pe lan mea ka orang whea ngi le upule e baptistemen o le lexical form po le original word o le upu baptizo le sa o le upalangi baptize ma le papakiso il fasa mo e se le whaliliu ale NASB e se whaliliu ale NIV e se whaliliu ale ESV e se whaliliu fasa mo nga ki kilo ale oe ia whaunga le mea nga o inai oe pe whaunga o tools na oe lau lexicon lau iai lau
concordance ia pole dictionary curriculum whapara ngai kauna e fika mai ngā whaila o e translation scan uma translations here po fele me e close e and that's before you look at the commentary. Commentary is the last thing e ki loi whakuskusala i o lau findings lea ma findings sa isi skola ia lea lai sa oe mau mea ia so o le kaungu unga outline le sa ma o pule laa. That's your exposition. That's your preaching outline. Leke sa e la unga mai e kere sa ula male uka o mea nga fai another skill le mo o mea i e fai la unga o lo ma fai nga edit la outline kipi ese me le need e ku oi me sometimes la peke la unga wa ngalo ya o la outline ai man kue o le background me ia then that's maybe a need ai mea nga ba le unga la uka. You don't come and do your exegesis before the church. It is how if I may, this is so and so. These are the cases, vocative and genitive and nominative, dative, accusative. You don't do that. Il pulila. Why? Because ele relate ka ele malam. So o mea umanga ela vea ela exegesis. Chaulo la e. Yeah, o le exposition la nga, so the exposition la o le taunu unga le nga. So fa ku ngai la I cases nga ma terms nga, no one understand. So the exegesis la it leads you to your exposition. It's like o mea mai. O fela le ke la mo le exposition. Yes, exposition. Ai, o le faunga mai o exposition nga faunga mai o exegesis. Ia, mea ngai alai onga mo mia e tātou ia ele exegesis. Because el expository sermon e mga o mia ele exegesis. O isi la onga uma e mawhai onga ia ai kia me whapenga. But ia uia malou ma fau. Kama i ma fau ngā this is the only kind of sermon in need of the look. Why? Because the Bible is the authority. You bring the original context. Instead of aingi me fa akuskusa ma culture ya so ngei kaunga nga fua kua so ngei anga el culture kuskus pa ia. Instead of kaun fai o e fa fekau me because that's impossible. Ya pela le nganga kusela nga o sa onga le ole si fa for exercise e ke kango a mai me ia kongor kuspa ia e fa ma yes ai aua de ku ia le mele lo ma fa ku I yes nga fai la ia lo ku se kauanga mai le kala le ku se le afa le ku yes fa makala uma me ia nga konga exegesis la nga yes ia wala winga nga yes wala winga konga e fau mai nga se me ke la wang yes wa lunga la fa pela saule la wa fa lunga ku pi kele ma fa ngora ka ai lunga la ka ngol benga ile pi ainga kusala wa ese cheat wa ese cheat la wa ku ile ma fa ngora wa de fa nga ka ma fa ngo paulo de fa mai paulo ve fa mai paulo me a leo ka ngoi ese cheat le me wa ku ile ma fa ia wa mea nga kaunga nga keule ma for la ia po so skisiang lava every passage only have one meaning like akusia nge ya oi ele ingi of a peon fa Carlos Fulwanga su mai la ile ala ke text ko ele am si winga o yenga o le winga text Carlos Fulwanga ia la kulo kai fa pengana me fa kuspa ia al meu tupu onga pela topical sermons mai rola ia fa kuspa ia I fa kus se uma pela upu la pole upu atoa se le winga atoa le I se le winga atoa le ale angi fa kasi so that's then you bring your idea I so who's the authority here? It's you. It's not the Bible anymore. Ia keule ma for fela every passage has one meaning. So we might be able to master that one meaning or close to it, but it doesn't change. The passage has one meaning. If I kikela klewinga ngala ukala.
o le faunga la lotu o le atua fui, e whaua i le launga le o le pule o le upu o le atua. Mea ngai, e ongo, peo whako, ke loko e ngā launga mwhenku mwai loko. Peo isko e ngā launga le iai, le o kau nei, le ai ministry o kau e ngisi prosperity gospel. Ka mea ngai, like I claim I'm healthy, I'm rich, I'm good. That's pero ko nga me nga fia ka ngaka. Is that a faithful preaching? No. Ko nga me nga ai sau ya Yesu ke manguia. Wa mo mitinga fa believe in yourself, believe in. That's against the Bible. The Bible says don't trust your heart. The heart is the most deceiving thing. Ole loto le me piksili on ka fa se. So instead la olo taket ol fa ki nga ka ngaka. Pol fa fia ka ngaka. Your taket ia I loa ka ngaka le mea kongo le me kuspa ia. So the implication and the application mea ngale ngang pa ia fai. Wa elo ka ko nga fa ko anga yo ia ngang pa ia when this exact meaning, one meaning, when this passage is preached. So you know what it says, you know the meaning of what it says, and relate it to people. Don't force things in there. You gotta exegete. Lo le nga upu exegesis. Waka uso ka wale foko o ile tata kuso you bring out pe ngare pe le upunga kuso ole exegete sa mo le upu elengi ole ek le ele upalangi le ole exit. So you bring out what's in there, which is the opposite ole exegete sa mo le upu elengi ole eis means into, like you bring your idea into the passage. So we don't do exegete. I think ka ofelis ka grupo sa ula unga po le tala no le usole nga ka ua ele mele le exegete. That's the most demonic thing a preacher can do. You don't bring your idea into here. A vulnerable le faila unga I mo unga saying it's defenseless way le trustworthy ka ko lang unga matatu manatu. Paula vale mea e mautinola ka ke sa ole afionga pa ia ale tua. So you gotta first study it in its original language. Preach it ile expository sermon. Well, you always see the fear of sunga. You don't need to go to Bible college sometimes to study or to know Greek and Hebrew when you have the right tools. I'm so blessed and fortunate enough ile mea rofa le ia ile nganga kusekuspa ia, but ile avenga ma excuse ka kafitsa ngo ai I didn't take Hebrew, I didn't take Greek. No, there are tools there. E mo mia if you penga ke fa ma ongi lava ma e alofa mo I kanga ka alofa ile tu, which is your church. Then you do this kind of expository sermon. Pela on fa ko pastor tu sa love seal. Expository sermon la or preaching I loa. Ele fa pe se ko nga la unga ki fili, it's not an option. It's your only way of preaching. A pastor, a Christian church. Avoid and me ngal si mausolo mai lo context ko ma maulo. Yeah, pe on va ele tato fa moi o fa fio kangaka po o le fa ki nga ka fa moi I lo tonu lava la fion pa ia le tu mata watu. Even ui lavan ka ko lo lo ka uma fi fa longo ya lo ka uma fi fa longo ya matanga ta fa ia le me o le expository preaching, because fa penga na va se be ko I fa ma fa ya le ku ainga ko inga la expository sermon. La se ku lang fa ma fa ya le ku lang expository sermon for that. La se me fa ka wai. Le tu ai no waki kilo Yes, pe o e mata wina or ko en Paulo ko nga le fautu ina ma fai ka ko train. And this is the only kind of preaching que prefer uia ile lotu le tua. Pela mo fa tu. Aranga o fia manga o ile no filfilia uia il to ngala unga le
lang foi Paulo ko nga la nga mautinua ya ninga ya nginga ile ano tonu le winga fa vai ta pula kuspai Paulo ko nga la nga e fai ele exit Paulo ko nga la nga ete eli ai mai loa topito ai winga kong ka pela anga sa ngwa ia Yesu ka kis me ka ki va ai o ai lang fai kala Yesu o a kala Yesu ma le winga le upunga not today but le winga le upunga in that very time le kemi le lua fika sang kalwai ma le culture nga ia kemi nga le winga nga la kala the passage has only one meaning ko ai loa la vala ta tu le winga tonu o le sau noanga nga Yesu if we take ourselves back to that time study its culture study its language study its history menga kupung so when we have that meaning that's the meaning we tell the people preaching is all about knowing the Bible and telling the Bible le Lord kuspa ia ma whaamatala atu le tuspa ia so in that way we build God's church when Jesus says I will build my church how whawhenga build e surang loko through the preaching whaila aunga ia so nei ole upu voila ole upu Yesu which is ole kuspa ia so ole mwhaila wala aunga la aunga ngisi au ngoa male whai ole exegesis ia po ole hermeneutic process le masangi tatu but the problem is ole whawhika orangai e vulnerable lai le kalesia ia o onga male defenseless ai tatu ole inga kala so se mea lava e sau wa whaingo whienka lia langa fwe lau wa langu whaakasi umai le langu lea e le tutusa ma le langu o kuspa i pe le upufunga le you can only know what's false when you really master the truth so in order to master the truth see the Bible as it is ai lele ia mai tau ia o ina lema ma mana malama ilenga ngana o ia pasta elo sa wanga le fai sa lo kwa mungia kwa ile me fole que fai ma pe e kasi ale meaning la fo sa wanga le menga pero ngala kala na se farita oi pela ole upuale kasi nga ukufanga le la kasi le meaning one meaning e o alu ise verse it can be in a verse in a word or in a paragraph or in the whole book okay la pasta e sa ola le ko nga mele ka fa no longo e esse le meaning o le verse ya oi o me fe ka esse le meaning ya o for the verse o esse le meaning o that's exactly o esse that's exactly interpret mele o ia o le va inga la ka ya o so klo interpret me kongwa sa o kulanga le se la lo pasta kulanga I'm glad wa le la ke me kasi ya le la o fa lo so ke le media fa mai le esse le lo esse le o le verse ya o esse foi o le verse o esse kuia la lo le kulanga mai le sile well me mongi la vol me nga le tupu me nga le tupu ia o la o ya fa ka winga nga that shouldn't be the case but only one meaning ele aveale ese o la fa winga ma fa winga sui ele me mongi there's only one meaning that it's either you got the right meaning and I got it wrong or he got the right meaning and we got it wrong or none of us got it right but that doesn't change the truth he only have one meaning there's no other meaning in there ye pe kala Paulo lenga fai mai ai sau mai e vave mai ngai sau ma mai lo ofuteli lo rope to Timothy that's the only meaning Fa kapol asama mai lo of ile am sisi me o ya nga pe fera mera mai I do not allow a woman to preach in a church or to teach in church
that's very direct. Yeah. That's very straightforward. interpreting. Ioi. Kasi, Ioi. O le mea lalo vese mai se launga. Onga ukofaka kaya we ace cheat. But if we look at the original language, the culture of the day, the need, langa iai, and terms, ile krama, kako ilo, then we come to, that's our exegesis. Then we come to our exposition olea, ile ufakanga kuspa ia, na feife ause. The way exegete. Ioi. Avelola ia in exposition. La wainga lo le mea. Ia. O lon taunu ungar nga, o longa winga la nga, wa le mea nga. Longa la o le ngā luenga le fai i le exegete. Su e la sa onga le mea. Yes. Kai pe o kula fongo le bebe singi ale, ale malo le ngi. That's exactly the same. Kusala le kai mi le exegete pe su engo da sa wanga. Da le sa wanga le tua i le mea le. Ia, nga mai lo le mea sa. Ia ngala, e winga kasi ala whapunga. Yes. E le verse there. Yes. Ai le wha PSS pe haru kang, Wal meren kupu ngai per me verse se ai le fas male chapipi. O le interpretation of the Constitution. Same thing with us. O ai la kaunga whai me le look. O whai au. Or the teacher of, o ai la whai, o le whamasingo. Malo ia. So in the church, Pela o le whewhi aunga whai le... Ia, ko ia la pe o le ta i o le whale. Ia. Wai lava ka i o le whale. Wai le pa uru ua le whalesale. O langa ngat wenga na. Yes, that's your... Kausil kula whoko le kuspa ia la. Ia mana mana mga ia. Yes. A wama moe ia i ko i. Yes. Ia whai le le exegeting ora mea. Besa ora. Yes, exactly pas. Pela le winga la ngaro kala. Because o lau urensle o le ekale sia. In the church, in the context of the church. Ia ula ia o maa moe i pau la vale o le mea ai o le upo le li. Ele ni daise filongia. What you gonna fit them with? It's the word of God. If I think kupun menga, you gotta faithfully exegete what's in there. Pero only one meaning. So le winga la le e mo mia ka kala le loa. You don't need my opinion. I don't need your insight. We bring out what's in there. Now, that's exegesis. We don't exegete. So when we get what's in there, that's what we present. Whether you like it or not, present what's in there. Ia mera ori inga whainga ia. Ori whaavai e usu foku pe loka le whare pe. Yes. O ai. O ia. O ai ai ngā kula. Kusera o mea ngā le kupu i. Pasta. So, o mafu angala nga ala nga strict ma serious ka ko I ko nga la unga ka kufasa me nga not everyone preach in our church because I know who's in our church. I know because you gotta know your sheep. You gotta know what they like. So you avoid elemele or eselme. But the thing is I can preach in to bring to raise the number, to bring all people in the church. We can preach in a way, but that's not a faithful preaching. Yes, but you preach in a way power preaching know that meaning, the one meaning of that and preach that meaning to people, like know and then explain. That's our calling. Come experience like a testimony. When I got into school, what does this looking for verbs has to do with the preaching? Look for verbs. Yeah, then you get to that. So every single word, if I only word study, numbers, tenses, cases, genders. So that's your exegesis. So you don't come with those things in pulela.
iai me avoid wa e fua I kaka e leo mamala vangai la o e la unga kamik Bible college students then you might need those things ya onga tatou le femfeka kwa onga la ka mamala tatou isimia Pio ko nga funga object subject things so la mamala mai ka but exposition la ya ole nga me la nga lai unga matua I serious tatou il ko nga faila exposition wa peonga tau isi o la unga faia unga because it's like that that nature but alang kango ka o fasa mole la unga famatala because that's really what we do know this and then explain it Claro, pastor ma ele la se fa fikauki e se fa fitau li la pe fa pe e le la unga ina le fai la unga le ko inga la e se fa fikau ke le va ficar pero va tu ole me mo le la matia e le tu langa winga esse o kuspa ia the uniqueness of the Bible and authority of the Bible man ko el expository sermon the authority is the Bible the message is in the Bible the explanation of the message is in the Bible this one meaning ele ol famo mo fela ia tangia mai lo le pule le o le loku ka ke la unga it's like you telling them okay this is what the Bible says and then you tell them so ele fai lo la ko nga meanga o fi mai lo ma aikia la I ka pe me sa ngo le la ya o la winga sa ma ka mali mai sa mama natu gotta be careful. The devil is so subtle with his approach. Poco que le apolo. So when you say sa umama natu, o mau ngala vangole or ki apolo. Le winga langa le melanga le ke fakoi. This is the only kind of preaching. It's down fai como o le rotu Cristiano. Expository preaching, like you exegete the passage through hermeneutical study. And so lula ia lea la unga. Wa misio mea o ke le sa konga fai la unga. Ke le sa konga fai la unga e fa popo ai me mana o ai e fikau I male ukala le kala ngo ai ma fia e kanga kam ko nga me vungare se awala fa penga inkalesi ka you gotta be careful with that because la failo lan me inkalesi ka awale ali ai male al wako ile me le fina ngalo le tu because ole si mele paste e makala ita tu faila nga kama fa nga fa mai try to make your sermon attractive well that's ole sermon ole upwa le tu attractive to those who are called by God. Paule me manga o mia ia le winga lea. Ali lo me nga everyone with a Christiano in they attracted le me ila to the truth. Ele fa per in spite of what way. Of course we will be taught how to be a good public speakers. But peke lelo public speaking pele what you're saying is all that matter. Pe olaya li mo ile winga le. Paunga ole pawala ia e feliwa inga yola ngaka. O fenga ma se la ngot fa longo mako kele kaka e o mai ai o se e mai le ma yo. But the thing is that the truth you're preaching? Me vanga ko kele ka le loku. I like getting kids young. Why? Because of the message that you preach. Because Paul me fa kids young inga ka ole message nga la unga. The word. If ngau ka ko ile upu male nganga. Ile fa ngau fo inga sisi inga ai kia man le yung yau kala. Sa ro ka fa me fa fo inga. But ile fa ngau fo inga ja lenga ole o eloquence ole le o ko kala lau sauai ale ole mana ole upu ale tua so fa fika uli langa e ono avea ma me ma fa ale tonu le lotu pe ale
la unga le exposition the expository sermon eling fa fika uli la ikila so it tau la kersiano unga umau le authority al kuspaia and this the only kind of sermon e atangi ai le pulele al kuspaia ole expository sermon ia whakeka inga ole meanga ole exegesis ole exposition pastor ole 2 Timothy 4:1 nga whai mai e kala a poro mai i whai unga lava ole mata upo e tolu nga whai mai kala a kuspaia o tuspaia o malava e mai le anganga ole atua e au ngā fu ia o wai ia o iai e whaatunu wai e whaapoto e fu i le ami o tonu mara whai Pacifiku ina ia atu o toa ona le le iai ole tangata a le atua ia saunia lava ia inga luenga le le uma what that tells us a maka le whai upu le maka upu e wha whai me kala Paulu I charge you I preach the word so that word le refer nga i le endo fai upule o mga upule kon me o kuspa ia le kaunga la unga Paulo le me e fai onga maua le me le ole atu o toa ona le lei o tangata ma atu o toa ona saunia i ngā luenga le lei umalava fa whealanga equipi le loko equip i lea o ina o le fiong pa ia le atua le launga ina o le fiong pa ia le atua e le mwhenga equip se sia mea so me vo ngai e tumu ai i le lotu i kangaka e le opule e le atua o ngā ngao mai e le opule e le upu o mai e se mafuanga karoti kala ia nga le lei ia le whaina aunga mea pia nga le lei ia le managing ma mea pia nga ia nga a whapela ko ngā mafuanga so that should be the problem mea leo ngala kala e ongo kumu e le loku intangata ele uni kerisiano kasi sel mea wha kerisiano ina tangata uana o le pure word of God. That's where the power is. That's what the authority is. So the authority of the church is the word of God. Ko fia ko fa longo I kele o kalesia o pesen mele the authority, laser authority, or authority which is o menga o levan ka mai. Ai fa un fela ka ko loku ile asusa mua a makakako na kako a makale le grace recipient no le amkanga le lua fe mal sufa le asusamu mua le nga ola I remember those are some of the first words I say the authority of the church upon which we base our preaching and teaching and the managing of the local is the word of God. So from those days up to this time, that's the authority of the church. It's not the board of the church. It's not the pastor of the church. It's not the philosophy or the vision of the church. It's the word of God. The authority, if I look, which is our message too. The expository way there. It's the pure bride of Christ when Christ come. But this is the only way if I wait to le upu ale tu ele pule ol dangerous la nga nga e reflect ai ko nga ka mar ko nga conviction nga ya o ya pa he's so passionate about preaching. He so loved the word of God. Ala unga mai. E alfa per kuspa ia alfa mangaku yo. So it's so your passion and your willing doesn't determine the truth. It's what you say, what you preach. E lo ai le me mong. Kasian me mong. We don't really hit the bullseye all the times, but we try our best prayerfully, exegetically, prayerfully, seek what the will of God is. So that's what we present to God's church.
mawhai la unga o le tusipa ia. A whapea la, o ka ikare su se ruka ke alui. That will be the only way, that will be the only reason. A sign o ke su e hea uia. O le loku e hea o aile tusipa ia. Preach the Bible as it is. Le, I don't care pe la farfe fi au. Pe au le lei, pe au le anga, pa au le uli mu. Paul me fi mga oi, is this pastor preaching the Bible and the Bible only, faithfully, exegetically, expositionally preaching the word. That's the church I go. I don't care pe paulua la ko pesi. I don't care pe fai la se la au. I only worry pe la unga le upole tua. Tanga le faua au ile me fai le loku. Ma le maanga i o leo, ma e whaua au i le upu ale atu. E kusai ma le koru suongo su fiku. Yes. Wa pe o mea na la mangingo le mea na la ea wa oi. Wa i whapotu whatonu i la mi o tonu. Masau ni ai kako mo mea le uma. So se mea whai le lotu. This how we'll be prepared with the word of God. E ma whai e kia kongonga. Mawhai on tofi, mawhai la unga, mawhai ka loku na ola. I tā inga ma le matapulaa ale whiunga pa ia le atua. Alonga kaungu unga la, o le ola whamatua ina, ola whapa ia ina, ma le vi inga o le atua. E le ea sisi mea, e le vi ia whai la unga, le vi ia le ka le sia, vi ia le atua, e manguia tātou, e ala le i le tupol tātou i loa, ma le tupol tātou wava, ma le matau, ma le kupu le loko maulalo, ma le alufai, ola whapa ia ina, ola austa. Ia, pasto. Ia, te manatu o fi ko so ni so fi ni o sa. Ke lo ma, ia o i. Tia pese si me ko fi pa popo ko kongo. Pera o le mea lavanga whai ma wha manatu i ta noa le uso ma tatu sa waringa apasta. O whai a ingei mea, we are also aware we are not perfect. Oh yes. We are not always perfect. Ele ia ta ua se atu tua ma se anga va pe o upsa mo vanga le awa ia e la pua ta ma whainga. O le ta tōwala a wina ia o le fisosoa ni le tino ke risu. A wha pe mo o mia vi ia le atu. Ai, there's always that one person, always that one man or one woman that need ka le nei au nanga vai ma tau a maua a la vea e la nga one person ola ke le vi inga o le tu ia a fa pe foi ele au nga inisi ia o le a fa ina le ia ma o basta ia salo de au o le sisi sili o te lo o le fa o foi le portala me le alo sai ia le moli atu le nganga whaftai. Ia tu sa fo ima le whamala mara maina, ma le vai ma le awa o ina fo la fionga le tua le nea fiafi. Ia whamanuia le tua, i la songa. Tu sa i mga ruenga. Whatino a wā le tua malona whingangalo. Ia le li. Ia. E ho vai ku kako por kalame el fesidi na vai me pesca kola la i Melbourne. Ese fesidi nga mai au ke ro vai ku po. Aso va pe ia. Que o fai se longa o malia pastel me apenia. O fa pe ko su é se fesidi po. Ko ama kai fo ia. Okay, le puse expository speaker. Ia le la. Ia o de ia se va ko va ia. Ia le. Ia o te taritonu o le. Tau no nga le. Por kalame o tanu no o uso le nei fiafi. Ia fai we i fosse fa matalanga o po vale lo. Nei fiafi lo fa lo. Ia ma lu ia vi fa de lo finalo, fa de tua. Do ia ma o si ato toanga. Yep. Na se me la vo so so ani mai nga pa ia. E fa so ato. Ia
nau fai o na watu le nia fiafi a tatonu le mafafau ia tātou fisotai pe lunga le numela o lunga le page the home page and the Grace Recipient Church ia moni fesili pe a fia maua sesi fa mamanga o taupu ia tau la fiafi nei ia fa manuia le tua i lo loto ia mar fa un fo na tātou por caramel nei fiafi so ia amene no